باش تماشاوان عزیز ایشف برنامه ما لسر پیمانا لوزانه لوزانه شب سری کردان دهانی امی دوی برنامه ده بورابن ازم پرسکی دسری دا کک مراد جوان بکم demek nezik de به همان بابت و گریدایی ماموسته اسماعیل بشیکچی مقاله کی به ناو کرد دوی کرد دیروکا خو بنویسینن ev مقاله دا ماموسته اسماعیل بشیکچی لسر زانیاری و دیروکناسیا برز مراد جوان evet ki hoş tespit ki hoş kir bu gotubu min Murat Ciwan de panelek li bedlisi da dve panele da ser tebliğa kek Murat ser tebliğa ve ev bu eğer Kürda Gazi Yıldırım Yavuz Selim Nekran'a Yavuz Selim cesaret Kürdan ne girtana ne kar bu beser Şah İsmail da biçuna seri tebliğavi ev bu o biyava greday digo ki Murat Ciwan duvarı diroka Kürdi da tişte Balkeş tişte Afriner tişte ki rasti greday be belgava o hejane peşkeş dike kek Murat از دخوازم جته بپرسم به وان داخویانی و وان تیبینی بشیکچی مخواست از بینم بیراته و اشته دپرسم yani وک پیمانا اوه پیمانا لوزانه دوی دمه دا کرد yani بری وی کرد تو آماده کاریا کرده هبو که مافی خوش بوی مافی خو وک ریخستن وک yani millet ریخستن کرن ده دقاد جواکی دا چی کار کر بو ملتا کرد که و بلایا لوزانه بسروی دا نه هاتانا تو آماده کریا ملتا کرد هبو گلو اف تشته بسری پیمانا لوزانه بسری ملتا کرد دهانی مقی اوه کرداجی کمانی کرداجی تنه بو اتخوازم بویا شته بپرسم و تو دست بیم کی شکره ما خورا tabi belki nırxandinek bi tevayî meril dawiye bike belki başlar buna le yani bu kurtiya ez bahs kılmış bu em derbas pevajoye biburem go pevajoya lozane ko ina dest pek aveda yani kurda çi haziri dikire bele spas bele wekî em dizanin yani Lozan dewama qonaqekê ku yani şerê cîhanê rûda şerê cîhanê piştî ku xelas bû di 1918 de gelek guhertin çêbûn di coğrafyaya Rojhilata navîn de hinek welata wenda kir hinek welat bi ser ketin di encama ve de jî tabii di navîna dema şer de peymana Sykes-Picot hebû ku em naxwazin ser vê bisekin ama hêzên wekî Rusya, Brîtanya, Fransayê, İtalyayê ew dewletên mezin berê li gor xwe Rojhilata navîn di navbena xwe de parvekiribûn dixwastin di encama şer de li gorî parvekirînê bigîjin encaman peymaneka bidizî bû elbet heta dawiya şer gelek guhertin di rewşê de çêbû wek kesî nehat mesela em dizanin ku Rusya piştî şoreşa bolşevîzmê ev peyman eşkere kir û Rusya ji şer vekişiya û bi vî awayî gelek tiştê bûyerên nû derketin ku rekabetek ya jî münafeseyek ket navbêra devletên yani müttefikê hevdû jî em bijin Brîtanya, Fransa, İtalya jî
انجام شر ده او بخوجی هنک پاروکرنا ممنون نمان و الگوروی سیاست هنک نو پیدا بون امو یا درو درێژ ناچن اما پشتی هەرکەس دزانێت و پەیمانە سێورێ هات دارخستن و پەیمانە سێورێ ئەنجامدا وێ وەختێ بە حکومەتە ئیستەنبۆلێ هەبوو ئا سوڵتان یان ئا پادیشاهیە حکومەتە ئیستەنبۆلێ کەتبیە فقط پەیمانە سێورێ پەیمانێک وها بوو کو yani Türkiye beri her işte yani kabul nekir ve encamı ve gelek narazı bun gelek devletin dinece bun yani bir encama narazı bun Fransa bavaki İtalya bavaki Yunanistan bu avan henek tiştedin de xwastin em veji az ya çünkü mesela me Lozan'a naxwazim bi frehi tekevme ica rewşa Kurda divê prosesê de divê em hesab bikin yani berî şer Kurdistan du perçe bû yani beşek İran bû beşê dinê di nav hududê dewleta Osmanî de bû yani welatiyên dewletekê bûn ew dewleta ku ew tabiî wê bûn welatî wê bûn ya jî em bêjin ketibû şer û di şer de têk çû yani mütareka Mondrosê de bê qeyd û şer teslîm bû çek danî îja yani li aliyekî em bêjin dewletek heye herçî têk çû be jî gelek Erdogan da kiribin jî hikûmetek berê li İstenbolê hebû dawiyê gelek hêzê wê orduya wê dîplomasiya wê îdareyeka wê bürokrasiya wê hebû ku yani mekanîzmayeka dewletê hebû vê mekanîzmaya dewletê îmkana dewletê ku dewleteka mezin bû berê dewleta gotin İmparatoriya Osmanî yani serokên İstanbulê û pişt re jî Mustafa Kemal û tevgera wî dewletek bürokrasiya dewletekê eskerê wê xeta telgrafê yani ew hemî hêzên ê aborî ê eskerî ê siyasî ê dîplomasî dibin destê wan de bû bikaranî li hemberî vê Kurd wekî welatî bûn yani eger ta dereceyekê rêxistinê wanê di dema Osmanî de yên berî şer çi hebin hebûn lê yani ji bo ku ew jî çûbûn di şer de çûbûn eskeriyê koçberiyê dest pê kirin bêjin gava Rusya hat heta jêr tevlî Ermeniya êrîşê wan hatin Kurd koçber bûn bi çolak ketin ew jî ji aliyekî perîşaniyek mezin di Kurda de jî çêbû û di netîca şer de jî beşeka welatê Kurda li alî Sûriyê ket destê Fransayê beşeka dinê jî li Îraqa niha em bêjin wilayeta Musilê dihat gotin ku yani wilayeta Musilê em karin bêjin bi Kurtî wekî Kurdistana Başûr ya niha yani wê çaxê digotin Musul Kerkûk Silêmanî yani ev erdên Kurdistana Başûr kêm zêde navê wê mitiqî bûn îja Kurdistan yani wê wextê hîn de facto perçe bû yani yek qismek bi Tirkiye re ma qismek bi Fransa re qismek jî dibin destê Britanya de me yani mezîna Kurda û mezîna dewletên emperyal yê şer yê destketî û pişt re mezîna ku yani tevgera Mustafa Kemal bû wê îmkana hemî bürokrasiyê bû wan zanînên xwe û îmkanên xwe ya jî hikûmeta İstanbulê berê yani divê me re nede berhev yani yek jê milletekî ku tabiê dewletekê ye ew dewlet gerek esas xwedî lê derkeve dinamîzma wê hêzên wê serdest bixwe lê dewlet em bêjin hêzên dewletê lê xayîn derdikevin berjewendiyê wan li ber çav naygirtin lomaj yani tevgera Kurda divê wek tevgereka sivîl ya ku ne orduya wan hebû ne ekonomiyeka wan a xurt ne çekên wanê xurt ne rêxistinên xurt yani welatî lomaj yani erê nezanîn jî heye û mesela civakî û eşîrtî em bêjin tişt miştê wiha jî hene ama dibê me re tu carî yani Mustafa Kemal tevgera Mustafa Kemal û ya jî tevgera Kurda ya jî li Başûr Şeyx Mehmûdê Berzencî ê tevgerên dinê eger em bêjin mesela li Başûr li hemberî Fransayê ku li Urfayê li Entabê hêzên Kurda li hemberî dagirkeriyê şerkirin me re nede berhevî yani
یک جه تفگرا سیویل یا ملیسا بو یک جه یا yani destelatdarên devleteke bi hemî imkanê devletê efşar dikirin û pişt re jî ew destelatên devletê li hemberî vî van welatiyên xwe yani yên Kurd xayîn derketin. Çünkü berî gava Osmanî têk çûn û Brîtanyayê hat İstanbul dagir kir Meclisa Osmanî ya herî dawî ku Brîtanyayê biryar da ku fesih bike berî ku bê fesih kirin parlamenterên Meclisa İstanbulê son dixwarin digotin mîsakê millî duê sondê de em karin bêjin ku daxwaz hedef ew bû ku ew erdê Kurda û Tirkiye son hatibû xwarin ku yani dev jê neyê berdan bê rizgarkirin û Kurda li ser vî esasî xwe dispart yani em bijî peymanek digotin hebe wê erdê Kurda û Tirka bi hev re bê xelas kirin yani Ereb çünkü tevgera wan hebû dixwastin cuda bibin. Îje yani divê evê de tabii Kurd gelek bêtaqet bûn û gava tevgera em bêjin Anadolûyê dest pê kir yani ji aliyekê de dibin yani di ser re xweş dikirin digotin bira yani Kurd bi me re bimînin ama dibinî re jî tevgera Mustafa Kemal ji bo Kurd bi serê xwe nebin rêxistin negîjîne hevdû nebin xwedan alavên têkoşînê yên maddî û manevî çiş destê wan dihat dikir yani çiş destê wan dihat digot bikin ji bo Kurd bi serê xwe rêk nekevin û bi serê xwe têkoşînekê xibatekê dest pê nekin yani tirsa wanî herî esasî ew bû ku Kurd bi serê xwe tevgera wan hebe serê wan hebe lê wan dixwest Kurd laşê Kurda bi wan rebe ama seriyekî Kurda tu nebe serê wan serê Kurda dibin çengê wan debe. Şertê wiha de tabii Kurd bê imkan bûn merivkare bêje ku yani ew bersiva ku lazim bû bidana ji bo karbin xwe xelas bikin ji bo karbin ew jî mafekî bi dest xistin mixabin nikarbûn bi dest xin. Belê mala tava naciye dixwazim bi bîrakek Osman bînim ku dema Sultanê dawîn ê Osmaniya Mustafa Kemal pêwirdar kir got here wayê artêşa Tirka li Rojhilat hêna sazkiriye tu here wek müfettiş lê wek mervê Sultan berê xwe da Rojhilat û wê dema ku hat nav Kurda yani Mustafa Kemal dema hat nav Kurda Qur'ana pîroz da ser serê xwe û got xelîfe yani Sultanê Osmanî xelîfeye û ew ê dest daye serê devletê derva Brîtanya dest daye ser İstanbolê xelîfetiya me dere gelî Kurda em birayê hev vê bisilmanin werin em bi hev ra xelîfe û em bêjin ümmeta Osmanî yani wê demê Tirkîtî ewî bi navê Tirkîtî nebû bi navê ümmeta Osmanî yani bi navê misilmana tevger dike yani Qur'anê da ser serê xwe dihat ji bo Sultan wî wezîfedar kir got here gelo kengê Mustafa Kemal dev ji ew ê berda Osmanî weka dewleta Osmanî na lê weka nûnerê Tirka dest bi vê karê kir. Mustafa Kemal Qanaata min wisa ki Mustafa Kemal roja evvel dest bi vê hat Anadolu'ya ji Samsunê ve demê da di serê wî da dijî gerçî ve demê hem müfettişê xelîfe bû müfettişê padişah bû hem jî yaverê padişah bû yani girêdayî wî bû û bi emr û fersenda wî hat Samsunê lê di serê wî da baweriya min ew e ki ji Osmaniyan biqetin li Anadolû coğrafya Anadolu'ya da devletekî Tirkan ava bikin. Va ne proje bû? Va proje İttihat Terakkiye bû. Lê İttihat Terakki şerda tek ve çûn ji ber wî jî ev proje wan evik nebûn. Serê xwe negirt lê
kadroyun İttihat Terakki, em bibêjin kadroyun duyemîn, işte Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, u evedin Cavit Beg û Zilamendin ser ve proje nühü evk çekirin. Politika ki nühü anin evki. Mustafa Kemal vekta hat Samsun'e beri tef Pontus'a gengeşi derhist o ev Pontus'ek henek mane ev jihole rakırın leye düyemin ve geriye kurdan kija kurda Mustafa Kemal Tüccaran ev kurdek berrexistini siyasettekin tevan tekli daneyniye o dijivan biye mesela Samsun'e valiye harpetera telgraf dişine de telgrafa xuda ustadı be de ev rexistini yani bahsa Kürdistan Teali Cemiyeti'ye dike Dersim da girtine faaliyet evan bedin sıknandın. Kurdeyati bira geç nebe. Na kifşeki Mustafa Kemal dijî hemû Kurdan naxwaze bigre hemberê xwe lê dijî Kurdên rêxistinîne. Li Havzayda tev nûnerên Devleta Osmaniyan û bi xwe wexta rûdinin madda çaran evk dike ve Havza beyannamesiye de Kurdan ra deriki vedike. Hakkı nadelle deriki vedike. Ev ji Kurdên rêxistinî û bê rêxistinî ra çav qirpandine. Evet. Şu an çav dike dibe ez bara. Ere çav dike hemberê wî di jiyanê da tuneye. Beli. Duratın Kongre Erzurum'u Asuvası mesela banke dike Kongres Erzurum'da ban Hacı Musa Bek dike ban evkena ke ban Yusuf Ziyana ke ban Halit Begir Cibri ke anji ban Seyyid Abdülkadir Uvan ke yani ev Kurdên bir rêxistinî tim ciwan dur disekine. Evk hatine Erzurum'e yani Kongre Erzurum'e da jî Kürt beştar nebûne. Ne Hacı Musa Çiyevi ne ev tenê em dizanin yekî hev Kurdeyatî pê ra heye Yusuf Hüseyin Avni Ulaş bu yenûner ve evki o hatta Sivas'ı Ankara'ya çüye. Le evi dinan ev ne beşler ne bu ne mesela evik Hacı Musa Bey nuneri evikiye Sivas'ya nakeve Kongre Sivas'ı dura Mustafa Kemal tüm dur rolandı lize. Yek Kurdan em çawa bikin xevi bu xapinin ilk jî rast hemberî digire. Mesela emtin sala bîstûyê Mustafa Kemal hazırîkî din dike ji bo Kurdan ji xwe neqetîne diye Kanûnê Esasî bîstûyêkan derdixîne madda yazda da otonomi heye. Ne tenê ji bo Kurdistanê ji bo tevê Türkiye otonomik ki datîne ji vê otonomiyê Kurd bikarbana zêdetir evk dibûn jê îstîfade dikirin. Lê emrê wê evkê jî gelek kine. 2 sal 3 sala dikede.
Heri. Se sadece tanımla. Mesela Nazır, piştüğü emmeze dikin evi ki komutanı El Cezire ra tevgraf ettişine dölöderi idare ki evk çekin. İdare ki otonom çekindi ve otonom idare ev kavici madde vücudu ki gerek durdurıcı ev بله li emmeze dikin nakever rojevi. Nivisiye li nakever rojevi. Duvira evkte mesela de meclise da derhak evki Kürdistan'ı kanun eklerdi kebe yani gor belgeyi İngilizce kanun eklerdi kebe ve kanun da gelek dişten balkeşene emmeze dikin ki evk van dışlarına eğer Mustafa Kemal kabul bitirina gerek proje hoji dev verdana. بله Yani küfşeki Mustafa Kemal Kurdan dixaze bike xevi jiber ki vakta nehey evike da Eylül'e da İzmir hat girtin jiboy Mustafa Kemal de nav betevi da bibe devletek. Hetanü demi nav devleti tüne Ankara hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti. Nav eve. بله Yani nav devleti tüne nav devleti Türkiye Cumhuriyeti yani durate Türkiye tünehin. بله Türkiye tüne. Meclise da parti tünün بله Rumeli ve Anadolu Hukuk Cemiyeti. Cemiyeti. Navivan grup hene. بله Kıvşeki Mustafa Kemal pişti evi ki pişti ki İzmir girt devletin Avrupa'yı artık Mustafa Kemal muhatap kabul dikin. بله Yani Yani- muhatap بله. İzmir'i ev ahur tamam kır. Und beni idi. Ev İzmir'e. Demga Tabii. İzmir'e. Demga ahur öyle. eğer İzmir ne girtana بله Avrupa devletin Avrupa ev ne dikir بله muhatap. E, Bu mala- muhatap de Ekim Kasım Edacı بله çünkü bankırın gotu verin Lozan'da hem vakfın. بله مالا ve evki dani ve despeka Türkiye ve İzmir'e bejin ev bu. Naji az duhazım pırsa xo jibrez doktor Beyar Doski bikim doktor wen dizanın ev bingeha evi bingeha peymana Lozan'ı bu min پر زو هاتی آوتنه یعنی 15-20 سال بری و کک مراد جی و کک عثمان جی هنک işaret kirin yani ev kitebe ki Mark Sykes ku unzanın kek Murat işaret kir Sykes-Picot peyman ki veşari dinavera devleti kul hember Osmani serketin dışarıda yekce Britanya bu Fransa bu o ev bu le ez meze dikim ev kitaba dibe seyahata şerqa Osmani binave Darül İslam seyahata Darül İslam'ı ez duhazım yani jwe bipirsim ev helwesta İngiliz'a min duve Türkiye'de xwend ev Darül İslam Türkiye ki که امبیجن میمار سایکس پیکوت پیمانا وشاری سایکس پیکوت مارک سایکس نفسان دیه تیدا دبیجه که ترک yani ev nabe Türk li امبیجن پاشه وسا کرنه ev دبی Osmani jiveka me İngiliza Kürda dema şar dikin lehember hevdu ev knake müdahale nake dixwaze Kurd li hevxin zayıf bibin ev de pirtûka xuda di nifsîne Mark Sykes di nifsîne o dibe ku
ام کارن پشتا خو به عربا گریدن یعنی وک وان ماندای عربا کچه دکن یا باوریا انگلیزا به عربا هیه لیب کرده تنه دبی دما ام چوا وظیفه کی ام پچوک جی بدن کرده اوه hemen şoraş bikin ev Kurdistan jime bistinin ev tırsa İngilizce ji kuti gelo yani tişte ku ez kaldıkım de 1904 da atiye nefsandini yani hena peymana wana sanki spikotune hena şu sevru lozantune duve de meda wana Britanya plan ki usa dur direş giriye 20 sal bere ve plan edikin gelo ون کارن چه ببیجن اوقا پیلان کی لهمبر کردا چما انگلیزا اوقاش کردا دور بونه یعنی مبسا من ون چواد بینن اوقا چما انگلیزا نخواستنه تتش کی کردا ما فی کردا بیجی دوی وارده خوازم دیتنا و بگیرم بله زور سپاس ماموست احمد من سلاوت هایم بو هر دو مهوانتین بریز چی پراستی ماموست احمد یعنی من رضا های بوچونت و تایبتی بوچونت اثر انگلیزا و کابوچی دجمن کاری او کردا پراستی انگلیز و اکو همو دولت دنیای یعنی اونا دفاع جمعیت اکا خیری نینه انگلیز دولت اکا مزنه مصلحت های مصلحت ملت و هی و او دیف مصلحت خو حوالت و دجمنت و دیار بن نه سر اساس حوالینی اخلاقیات و پرنسیبا هر 10 سالات میرگه کردی تایبتی چرخانوزده انگلیس وقتی زوزو کتینه ناف دولت عثمانیان دا یعنی کرد هات ناسین وکو آستنگک وکو زحمتک برانبر انگلیزات منطقه دا هر سر وقت میرگه کردیس 119 دا و افتشته گلک دیار بون میرگه ها سوران گلک دیار بون میرگه ها بوتانه و پشت اینگه بردوام جی کرد و ساعت ننیاسنش بر یک پراستی چین که جغرافیا کرده هندک مشکله بو ناحیه که دا کرد هندک نزدیکی روسیا بون یعنی ناحیه کلتوری بو ناحیه جغرافی بو بلکه هندک ناحیه دیجی بون گریدای بون مثلا ازدیاتی کردینی تایبتی با کره کردستانه ناحیه نقطه دیجی که انگلیز بو چی اوا کرده بون پراستی چین که انگلیز بشک گرنگ بو پلان محمود دوه که سیستم سنترالیزم تطبیق کنه سیستم سنترالیزم چین که مصلحت دولت انگلیز داده بود که دولت عثمانی بمینید دولت عثمانی نکرد دولت عثمانی قوت لبه دولت عثمانی عمروی زیادتر لبه چین که گلک خلق هبو اواوید تمایه دولت عثمانی ده هبو روس هبون هیزان تایبتی صدم کاترینا و بوسری گلک ارتش عثمانیستان تایب او چاوی سر استانبول بو که که گلک گرنگ بو انگلیزا مثلا فرانسی هبون هر چند حوالت انگلیزا بون بزدیس هر دکان چاوی وال میرات گلک زنگین دولت عثمانی هبو انگلیز بلکه قوت بون استانبول ویا استانبول یعنی بابل عالی چت بجنید ویا بابل عالی پتر میرگه کردی او دولت کنترل دولت ضعیف کرد کنترل دولت عثمانی ضعیف جید و انگلیز مصلحت وانت هاته گرنتی کرن ترسیا کو کرد بچن پیمانت گل صفویا چکن گل روسا چکن ناحیه باکوری ناحیه باشوری روش حالات گل صفویا چکن ابا بر هند انگلیزا کرد وکو آستنگک وکو اوک بخو دست نشان کرن و پراستیجی مسئله شرقی دا شرق مسئله سه چی بینه ایسترن کوشن گلکا دیاره که انگلیز پراستیجیش هر چرخه 19 هرش لایر هنری لایر او بحث بدرخانیت کردن بدرخان پاشای مزند کرد و بوسری حتی مجرسونی وانجی بحث کردن کرد وکو تهدید اکثر او انگلیزا سر مصلحت انگلیزت منطقه داد دست نشان کردن بس و خوب کرد کساتی کاملت بالعکس مثلا مجرسونه گلک
یعنی داخبار کردا مدحت کردات کرد او کردات کرد وکو کس وکی شخص کیف کردا هاتی بس وکو دولت کرد وکی او که تهدید بهاتین یا سینرژی بس 1918 حتی 1922 دو رأی هبون نسبت کردا دو رأی چه بون نسبت کردا او هر دو رأیجی هر دو کاجی گلک سنگین بون او بون یک رأی چرچل ونستون چرچل که وزیر کلونیال بو و هندک کسی وکی نویل و هندک دیپلماتت به چیکتر بون کن یان دولتک یان گروپک دولت کردی درست ببد هندک دیپلمات کارت به چیکتر جیشوان مثلا هنری دابز بو آرنولد ویلسون بون اوید هاتین عراق کد گنجی بون امریوا ناو برا 25 سالی حتی 32 سالی بو مزبیل بو هنری دابز بو اوید جیوی دشتی بون گوت نه انگلیس وید پلانا خوب بگهورن و انگلیس وید پتر استثمارا بغداد بتکرن حتی وینستون چرچیل قانع کرده و که با انگلیس اداره باشتره که دو بیرت نفتر کفنا نافو اداره او بیرت نفتر کرکوک بیرادی نفتر بسرای اول سال 21 که چرچیل خوشی پنده ها در قناعت بون چه کرنه و هکر و که انگلیس سایکس بیکو خوب بالعکس سایکس بیکو تطبیق کرد با مگلک باش بچین که نه سایکس بیکو دا ولایت ها مثل گر و جاوای کردستان همین یک پارچه بود هندزانن یعنی یک پارچه بود و فرانسه گلک باشتر بود اوتر بوش انگلیز پراستی تجربه کرده باشتر بوش گل فرانسیاش انگلیزا بر هندت بیشم دو مجارت هندک جدانه و دو تشتا پراستی پروژه انگلیزا گوهارتن نسبت کردستان سیاست انگلیزا پتر کرده سیاست دشمنکارانه یک مصطفی کمال و سرکت ندوی و شکست یونانی و حوالت انگلیزا 19 حتی 19 مای 1919 حتی 1922 و نقطه دیجی راستی درست پروژوال عراقی و رایا خو گوهارتن یکم جارد بیان عراق تنه دو ولایت بتن پشتی اینگه گودی او هر دو ولایت نو این حمایت و زحمته وید چیا هبن وید او هبن و نفت جی در کد راستی و مسئله سنتی و شیعیتی وی وقتی جی که وی وقتی دیپلمات کاره که مزن نینر حکمت بریتانیا گوتنه هنری دابس وی بخوشید گوتی در وقت که ایت مشکل شیعه مزن بتن چونکه نشان چه شیعی ببینتن پوستکی وزاره او بدنه حتی چون کسکش در و عراق اینان که ملک عراقه گوت کرد دوی توازن شیعه و سناجی بلنسا شیعتی و سنتی درست کن و کرد دیسا چیایت و جغرافیا و دیشن حمایت که او ترکن بو کردستانش برهنده و براستی پتر جاوه ریالیستیک و براکماتی تر هکه بخده این مسئله انگلیزا وقتی بیشن نه مسئله هش کردانه کریه بلکه کامنتت و ملت همین پوزیتیو سر کردا مثلا اگجارت پوزیتیو سر کردا لورد کرزن نقاشت لوزانه دا وقت بحث کن گلک او کردات کرد بیشت اف ملته که نوکی ترکانه جنوا سفورن یعنی اوی نادانن مثلا تعاملات گل ازدیا او مسیحیا جدایه مثلا میجرسون خوب ویز گرامر زمان کردی بسورانی دانا یکم روزنامه کردی بسورانی میجرسونی دانا مثلا او پرتوکاوی او in discuss the کردستان او 1904 6 او کری او خود چینکو با حاکم سلیمانی درد خد کرد ملت که گلک پیشکتی ترش خره گرنگتر او وقت اداره انگلیز البغداد درست بتن راپورت شنینرات یا سلیمانی چتن بو بغداد بیشن کرد شعبه که بو ادارت گلک پیشکتی تره و حاضر اداره خو هبتش عربا و کامنت اکادی بله کامنت اکادی خوب خوشی ونستون چرچل کت 1920 دال نیسان 1920 القاهره دبیجت وقت مزبل
و بهر برسی کوکس فريق عراق سياسة انجليزا بيجن لازم كرد قال عراق بن شرشل بيجت هن تعامل عربانو زانن از زانم عرب وقت بقوات كافن ديفي ملاتيش ناف بان هو صاد بيجتن بس وكو نحا وكي ببورا بس از دوی جمله بکم ببوره بس بالضبط وقتی 2017 رفراندوم 2017 هندزان جونسون بوریس جونسون هرود هات حولره هرود یعنی چند جا هات حولره او کردن بس دیسا مصلحت کردا چجارا تاریخ دانه گه کتیت گل مصلحت انگلیزا مثلا مصلحت و دولت او هندزان نه بس انگلیس بلکو فرانسی بلکو روس بلکو امریکی یعنی وقتی تو نشی کو بزانی که ده چه استفادهش تکن او تو ده چه توشی زانی و تعامل که وکی ترکا زانی وکی مصطفی کمال زانی دیسا خسارت دش همی اوی در کوینه و از بشم او 1923 چه بوی گلک وی بو او وکی وی بو او 2014 حدا 2017 درست بوه و کرد اکترک بود شرک کرد او کرد 18 جیدا 14 حتی 18 1914 حتی 18 دیسا 2014 حتی 17 بس نینر نه لوزان هبود نه کنگره نیو دولتی یه داعش هبو او حتی هجی یه بردوام ببورن هکا من درش کرد مالا وافا يعني ما بس تامرجي شخو او بو كو دما وان مصلحت خود كردادا نديتن لو مال هم بردركتن وجي وي اوي زلال كر مالا وافا به كيك مراد از دخوازم نها فرصة خو ايدي يعني هنكي دها سبيسيفيك بكم تدي مگويا هلوسا كردان دخوازم ويا ببجم بريا لوزانه وزانن سور پیمانا سوری ہے کیک مراد پیمانا سوری دا پرانیا کردستان آخا کردستان سوری پیشکش ارمنا دکن يعني وكا ارمنستان حتى يعني ولايات 6 كشش ولايات كردستان رسما تسليم ارمنا دكن لی جیکی پچوک جی کردارا یعنی وک مثلا د سینور روشهلات و باشور و باکور کدگیجه هفدو ویسه گوشه دا جیکی پچوک بناوه کردستانه جی کردارا دما که دیار دکن نونر کردا وی دمه بله نونر کردا او دبه yani جسوره درد که بدبه اویا پرچکرنا دیسا آخا کردانه سوره ناپجرینه و شخو دوی دما عثمانیان دا اوه دا دما که ونزانن سید عبدالقادر سروک اوکا مجلس عثمانیه او جی دوی دمه دا ایدی نامج شریف پارشارا دشیند به نکارن برای خوی Nu kunnen ze widersprechen. برای خوی ترک نخوازن ام بقتن دوی واردا یعنی از خوازم یا بپرسم گلو کرداوی جیه که سوره او کربو یعنی وک دیپلوماسیا ملت دنه گلو کردان نکار بو وی پرچه کجوانا هاتبو بناوی کردستان هاتبو دان ده کنجکتورا ناولتوی دا ناوی کردستان هاتبو داین چما کرد لوی داره خواهی در نکتن و نچون ملتا خبره نخستن یعنی مبستا من ادخوازم که تو دج سوره هنکی بنگاه سوره هنکی بکی کردا يعني قبول نكر لهما هندك بجي جهرسي پرچه روشهلات باشور و باکور کاربون دولت که ناوی کردستان آوا بکرانه مشروع بو نکرن گلو تزوی وارده چه دو بجی بله دنگه و بو بارتم نه بله
از ê bêjim bes berî wê eger îzna we hebe dixwazim çend gotina ez jî li ser mesela rola Brîtaniya di wê prosesa ku kek Beyar û kek Osman behs kir piçekî ez cuda difikirim eger îzna we hebe çend gotina li ser wê bêjim û pişt re ew bikim heta kek Osman behsa wê kir ve behsa di ku yanî piştî serkeftina tevgera Mustafa Kemal a İzmir'e yani tevgera Anadolu'ya muhatap hat girtin. Mepçeki eva kamına cüda heye veki emzanın de despeke de gava pişti şerê cihani yani Anadolu'ya ji Osmani gava itirazı sevre dikinu em bêjin levkirin çênabe û ew tiştên ku li Anadolu'ya dest pê dikin Brîtanî hikûmeta İstanbulê nas dikin. Yani tevgera Mustafa Kemal nas nakin. بله Mustafa Kemal nebdilê wane Mustafa Kemal û tevgera Mustafa Kemal tabii İttihat Terakî jî pêrene li alî Qafqasyayê re ser Qafqasyayê re bi Rusar yani Bolşevîk Rusya Bolşevîk re di ittifaka de ne alîkariyê ji wan dîtin ew alîkarî jî esas yani li hevkirineke yani mesela tevgera Mustafa Kemal û orduya Kazım Karabekir Osmaniya بله dengi باور dikim dengi problema dengi kek Murat şey bu havali hela tekniki da ve ev bibe ev çareser bibe ha denk hat beli kerem ke beli beli yani Azerbaycan û Ermenistan û Gürcistan للوی داره د دسپیکه ده یعنی هزن بیشن نه بولشویک وکی ل آذربایجان ل ارمنستان تاشناک و ل گرجستان منشویک و ل آذربایجان حکومت که برجوازی های ناوی وانا ناوی پارتیا وانا آنا نات بیرام ببورن مساوات باور که belki مساوات به yani إجا روس يعني الحكومات يعني نترك لها دكين كود بيجن هون وان هرس دولتا آليكاري بكن أم بولشويك تيغن دست إخوة لهمبري ويجي أم يجي آليكاريا وابدن السرفي لها فكريني يعني جاليكي دا بولشويك جالي دن يجي هزن عثماني وان هرس دولتا تینین نقطه کوره کو ل آذربایجان جی ل ارمنستان و گرجستان جی او حکومت دکوین و بولشویک تنسر حکم نه اف دوی امر بر چاو بکن دو قوناغ یعنی بری هاتنا بولشویک قفقاسی و پشتیوی ایجا الگوروی ادخوازم تشتکی بیجم دوی ام رولا بریتانیا و منافسه رقابتا ناوبرا بریتانیا و روسیایی دوی قناغی ده و پشت دناسکرنا مخاطب گرتنا مصطفی کمال ده و دو پیمان لوزانه ده البرچاو بگرن گاوا بولشویک نهاتنا قفقاسیایی او هر سی ولات قفقاسیا نگرتن سیاست بریتانیا او بوکو بندک صدک لقفقاسیایی لهمبری بولشویک روسیایی بگره داو نکار من دا کبین ایران ترکیه عراق او دورن کو پترول لیبون لی پشتی کو لقفقاسیای بولشویک هاتن سروان هرسی ولاتا او صدا کو بریتانیای دخواست بین دامزرینه و بمشه او صد هلوشیا لهمبری وی صدا ایرانی حکومت ایرانی و حکومت آنادولی یا مصطفی کمال ما بباوریا من هی جوی وقتی ده بری کو هی یعنی یونانی بس يعني تيك بتشنو لهمبري يونانا بي بسركتن بريطانيا جوين نقطة بيفا خواست صدقه لهمبري روسا بولشويزمي الأناضولي والإيراني تشيكا و دبني رد سرة إذا دست بيكرن بحكومة مصطفى كمال را بتفجر مصطفى كمال را دست يعني لهفاتنا وتيكيليا أو كرنكو أو لهفاتنا وتيكيلي ده أنجام ده وربونكو بريطانيا ده حكومة اسطنبول بردان جو پادشاه و خليفه
piştre dev Yunan alikariya Yunan'a berda piştre dev doza Ermeniya berda hatta de mesela Ermeniya'da pişti ku Ermenistan'a Sovyet'e ketbu deste yani Bolşevika Britanya'ya bu kadar iden ne dixwast ku li alî Türkiye Ermenistanek otonom jî çê bibe yani bi tamamî daxwaza ku Ermenî Türkiye hekekî bidestxin dev jê berdar çünkü wan digot ku Ermenistanek çê bibe li vê derê tim çavê wan li alî Bolşevîka be ew jî nelgol berjewendî Britanya bûn bi baweriya min zanînên min ew e ku yani bi guhertina siyaseta Britanyayê a ku dest bi hevkariyê kir li gel hikûmeta Mustafa Kemal û dev ji piştgiriya ji xwe berê ji Kurda tu carî piştgiriya Kurdan nekiribû berê nedikir lê di vê dawiyê îda dev ji İstanbulê berda dev ji Yunan'a berda û dev ji Ermeniya berda li ser vê peymana Lozanê li gor van esasa û di van şerta de hat amadekirin em dixwazim balê bikişîm ser vê yani ew bû mixwast ez bêjim ya dinê mesela Sewrê yani Sewr gava ew bû yek jê mesela Kurda yani Kurd em biz Şerîf Paşa û Kurd bi însatîfa xwe çûn bi ew xwe çûn û li wê derê mesela esasî Kurd û Ermenî ketin bazarekê û hikûmeta Osmanlî ku wê çaxê yani a İstanbulê hêl serniga bû bi hemî baskên xwe yani qismê Anadoliyê jî qismê Mustafa Kemal jî qismê dinê jî herçî hemî ew ê ku hebûn li dij bûn ku yani Kurd li wê derê bi serê xwe li dervey heyeta Osmanî temsil bibin yani serokatiya Şerîf Paşa de loma jî yani gelek jara têkilî bi Kurdên serok eşîrên yên ku yani ne hişyar û nezare danîn gotin mektûb telgraf bi wan danşandin ku yani Şerîf Paşa û heyeta wî Kurda temsil nake û bêjin ku Türk me temsil dikin yani Osmanî me temsil dikin çünkü Osmanî hebû gelek jara heta gava haya serok eşîran mezinê Kurdistanê tune bû jî bê haya wan ewan bixwe sexte îmze û mor top dikirin dibirin cem telgrafê ew telgraf dişandin ji Sewrê re tenê em dinirin di vê wextê de vê dawiyê derket ku yani li ser em bêjim mesela Elîşêr û Seyid Riza ji Dêrsimê ku têkiliyê wan bi cemiyeta Kurda re hebû ewan du mektûb şandin di wan her du mektûbê xwe de jî em dibînin ku ew dibêjin ku Kurd yani Türk Osmanî vê sextekariyê dikin ne ku yani temsîla Kurda dikin gelek cara bê haya Kurda em bêjin bê daxwaza bê îrada Kurda ev telgraf tê şandin û ew destnîşan dikin bi Kurtî ez bêjim ku dibêjin yani Şerîf Paşa temsîla me dike yani ev Kurdê ku hişyar ev mektûb derket Vedat Ulugana vê dawiyê derxist nizam eger bala belkî bi Tirkiye berwan belkî ne ama Fransiya wê jî heye li Fransayê hat dîtin îje gava em li Sewrê dinêrin yani Sewr heta em bêjin 10-15 sal berê Kurda girîng bû yani gava tevgera Kurda wekî îro li Başûr li Rojava nehatibû vê qonaxê em bêjin qonaxa ku îdarê wan hene tevî ku em nerazî ne belkî ne bi dilê me ye nizam kêmasiyê wê hene ev meseleyek dinê ye lê ama îro têkoşîna Kurda aniye ku li wir li Başûr eweka federe heye hikûmeteka dewleteka federe heye hikûmeta wê heye li Rojava jî tevî kêmasiyê xwe îje yani berî wê tedî Kurd yani tenê li Iraqê ta dereceyekê bi navê Kurd dihatin qebûl kirin ew jî li devera Soran Silêmaniyê wan de re hinek mafê Kurda hatibûn dayîn dewra Brîtanyaya da mamosta beyar hêçê tirizane bawer dikim piştî ku yani İngiliz ji wan de re vekişiyan gelek mafê ku hebû jî cardin ji wan stendin û dewra Sedam de em zanin çi anîn serê Kurdan wekî din mesela li Sûriyê li Tirkiye
Kurd jî hatin inkar kirin, asimilasyonê dest pê kir, yani Kurd tune dihatin hesab kirin. İyice qonağa ku Kurd tune dihatin hesab kirin de peymana sêvrê qîmeteka wê heye. Ku yani navê Kurdistanê heye, Kurd wek xelqekî hene, yani sedîset qebûl nekiribe jî muhtemeliyateke dide dibe eger bê daxwaz kirin di rojê pêş te devereka weka bijû ku te cenabê te behs kir, ez bi qenaeta min Musul dûr de tune bû. Yani ew ê Musul nedane Kurdistanê. Yani wê Brîtanya mesela ew der wê Musul nextana. Muhtemelen eger çêbûna jî li alî Cizîrî û başûrê Diyarbekir, başûrê Diyarbekir li wan devera Hekarî belkî hinek tişt çêbûna. Lê ew bi xwe jî yani Ermeniya te nav da ku yani bajarê Kurdistanê dixwestin û hêzên serkeftî bi rastî yani piştgiriya Ermeniya dikir. Piştgiriya Kurdan nedihat kirin. Loma jî ji bo ku yani Ermenî qane ne dilê wan razî nebû, loma ew têkilî û nelhevkirinê navbera Kurda û Ermeniyanê de hilavistî man. Yani mesela hudud diyar nebû. Gotin di rojê pêş te Ermenî û Kurd di nav xwe de hududa diyar bikin. Yani Sewr eger merê bêje Sewr baş bira Ermenî bêjin. Yani esas mafekî esasî ji bo dewleta Ermeniya danî ji bo Ermenistanê danî ku gelek deverên Kurda jî xwe dihat hesab têke bin destê wan. Ji xwe ji ber vê tu zanî gelek ronakbîrê me Hacî Qadirê Koyî ew gelek ronakbîrê me yê dinê gelek aciz bûne ku yani Kurdistanê didin Ermenistanê. Helbettekî sahiye. Belê yani Kurdê me yê dinê jî devera êkul wan hududa wan dereverin gelek acizî nîşandan heta ji bo ku tedî berî wê Ermenî hatin sirgûrkirin qetlê ama Ermeniya çêbû şer dina bina Kurd berê Ermeniya jî di wextê Rûsa de Kurd kuştibûn şer dina bina Kurda û Ermeniya de hebû. Yani rewş awakî hade bû yani Kurda Ermenî ji bo xwe tehdît didîtin û hela ku erdê wan û bajarê wan jî dixwestin tehdîtek hêmestir bû ku ditirsiyan bi qeweta navneteweyî yani Ermenî van dera vegerin van erda ji Kurda bistînin. Loma yani Kurd ji devla ku xwedî li peymana sêvrê derkevin ku Tirka jî Osmaniya jî digot ku yani vî şerê me piştî Mustafa Kemal bixwe jî digot şerê Anadoliyê ew şer ku em erdê xwe ji destê Ermeniya û Rûma xelas kirin. Yani şer ne hemberî İngilîza bû, ne hemberî Fransayê bû, ne hemberî Rûsa bû. Digotin şerê hemberî Ermenîbûna Anadoliyê û Rûmbûna Anadoliyê em ê bikin şerê Kurda û Tirkayê. Yani Kurda jî tabii di şerekî bêçaretî, bêîmkaniyetiyek wiha de gava alternatîfên din li ber çav digirtin. Tabii ew îxaneta ku tevgera Anadoliyê serokatiya Mustafa Kemal bi Kurda kir ya jî ew pêwendiyên xayînê ku hat behskirin ku dibinî re li dijî berjewendiyê Kurda ne dostane ne bawekî ne xêrxwazî dihat kirin haya wan zêde jê tune bû. Ew tiştê ku li resmî dadgotin dikirin Kurda jî xwespart wê derê mixabin lê yani di encamê de gava Lozan hatî imzekirin yani derket ku sîstema navneteweyî jî li hemberî yani li gel van dewletayê yani li gel dewleta Tirkiye li a Îranê a mesela Irak gava digotin ku yani Doktor Bayar behs kir dibe hinek yani nûnerên ya jî berpirsên ya jî memûrên Brîtanyayê yê li İngiltereyê wek Noel mesela û bi rastî jî dostê Kurda bûn dixwestin digotin devera Kurdaya Kurd dilsozin Kurd karin îdare bikin Kurdistanek serbixwe bê ava kirin. Lê ew berpirsên mezin ê ku li Qahirê li Bexdayê mes yekî weka Sir Percy Cox digot ku yani hûn ji min re dibêjin Iraqê ava bike. Eger ez Musilê veketînim Kurdistana serbixwe ew Musila ku yani ziraeta xwe û bi ava xwe Firatê û bi wan çema bi wan ava Iraqeka bê Musil nikare wek dewlet bijî. Yani eger hûn ji min dixwazin ez Iraqê ava bikim divê Musil li ser Iraqê be. Yani Brîtanya bi xwe jî tevlî berpirsê xwe yên esasî û hikûmeta xwe ya navendî revdarê Iraqê bû
کو موسر جی دبن دست عراق ده بمینه yani hem ciranın Kurda çi sistema navnetavi bu yani sistema ka diji Kurda bu. Diji Kurda bu. Evet diyeceğim yani tarihen yani hezin mazın ye dünyaya hebuna destiladariya Kurda li deveri gelek jara jetirsyane yani mesela vakta Bedirhan Berive میرکیین کردان پرتر یعنی جو عثمانیا جی پرتر به پیشگیرین و به زوردایی بریتانیا یا روسیا یا ایدنی هاتن هلوشانه چما خواستن لوی دوری دستلاتک هبه کو استقرار بینه آرامی بینه یعنی گاوا او بونا هنک دخواز ایوانی دنی هبون جبو ارمنیا سوریانیا ایدنی دخواستن دولت بین آوا کرن اوان او هفید کرن کود گوتن کرد تونه بین کرد به حکم بین افتش کارن بکرن دور da jî aynı ditin te meşandın. Bele malava ez naji Kek Osman dipirsin. Kek Osman winzanin li Lozanê di demekî da ewa hevdîtinê Lozanê qut bûn İsmet Ünlü vegeriya di nava wan û Brîtanyan da gelek wek Kek Murat jî niha got gelek danûsandinê ew hebûn danûsandinê bazar kî pir tûj hebû di nava her du aliya da ji bo li ser Musulê Kek Murat jî got li ser Musulê pir zêde şerê Brîtanî û Mustafa Kemal çêbû İsmet ji boî ku yani êdî İngilîza îqna bike dewleta Mustafa Kemal ve peymanê imza bike Musulê ji şev derxist heta wextê İsmet tê di meclisê da yani zêde li ser yani nûnerê Musulê tunene ew dibin nûnerê Kurda hêrîşê İsmet dikin tu xayînî te firot te çawa birayê me Musul birayê me Kurd e ma Musul tune be ka dibe bi vî hewayê bi ser de çûn lê di wê serdemê da di nava Mustafa Kemal û İsmet Ünlü da em bêjin hevdîtinê çawa çêbûn hev îqna kirin û Musulê dane ewa lê di dana wî da çiqa Kurda ew kirin çiqa mafê Kurda yani mesela hem ji Brîtanya ra wî şertê danîn ku wê desthilatdariya Kurd ku dabûn ew ê dabûn Şeyh Mahmudê Berzencî wî jî bi vê ew ka bi bazara Misrê da di bazarkirina ser Musulê da bibûrin ser Musulê da wî jî ji holê bi şertê wî jî ji holê rakirinê û paş da xistina diyarkirina sînora bi vana waya ra eleqedar yani bi Kurtî İsmet İnönü û Mustafa Kemal yani wê meclisa ku wan ava kiribû ji bo destê wan xort bibe belav kirin di vê pêvajoyê da hûn ji bo vê pêvajoyê çi difikirin di vê pêvajoya nava Mustafa Kemal û İngilîza adema Lozanê ez du hevokan ji bo evkê dixwazim bibêjim ji bo Sevrê Sevre da mekanizma ku saçêkirine ki Kurdistan çê nebe. Bele. Yani mekanizma çêkirine mümkün ne ki yani bi kuvveta Kurdan ve demi mümkün ne Kurdistanek çê bibe. Yeke lê pêwîst e îro ji bo îro zêdetir pêwîst e ki bi navê Kurdan û Kurdistanê de peymanek navnetevî da hatiye diyar kirin. Ev gerek. Aslında em nikarin bibêjin peymanê jî çik peyman çi wextê be bele çiye yani ama nebiye bele. Na ji ver wî jî nebiye peyman jî peyman çi wextê be peyman wexta ki ew metna di meclisan da ya er kraliyete şahlığa çiyese dest helefdarî di dest kîja grûpê da ye
ev kabul Büyük dikin. kabul mü Aynen, gerek? Bele. Hindi be peyman. Projeye. Yani de le boy sevri boy Lozan'ı se konak edin hene. Em Bele. gerek bizanın ya yekemin evke Roma protokolü. Protokola Roma ya diyorum Sykes-Picot'ye ya siyemin sevre duracı Lozan mesele hatiye girtin. Dibin se huşku yek bira. Bele. Yani de var diplomasiye da usa degotin. Ev se huşk vanane. Nahat sevre da Mustafa Kemal ya evet Türkiye avakırın devlet avakırın de tengasik gerek mezinde bu. Hem dema Osmaniyan parlamentoya Osmaniye yani meclisi mebusanı İstanbul'u hem ya Ankara son dek xuarı yani böyle sonda hududi deshelatiya xu tespit kirin. Bir de gotin ki ev hündüre bir hududa da ev arda ye Kurdu Türkan behevraya. Yani ye Kurdu Türkan behevraya vakta gotin evi ki da dvir da Mustafa Kemal Es-Samimi nabinim. Disan taktiksele. Sebebi viçiye sebebi vi ısrar nekirnedi Lozan'da. Jiboy du sedeman ısrar nekirne yek ne hastane de Türkiye'de demografiya kurdan zeydetir tırkan bebe. Yani demografiye da guhartırek çeyne be. Ye diyemin ببر الوی درش بو دموگرافی از پیوکی مصطفی کمال لأوی لإزمته دما 1922 روزنامه‌وان جد پرسه دبی مسئله کرده چوایه مسئله کی چوایه دبی لتوجی کی سینور کرده تونه her جی کردو ترکات تبه yani دبی دما که ام سینور کرده او بکن diyar bikin ve goya mebesa Mustafa Kemal eve kuciki kurdara demografya kurda xort nebe yani. Durda acip tarama beli. Beli. İca evet Mustafa Kemal cibervi pır ısrar nake. Sedeme diyemin İngiliz İsmet Paşa tehdit dikin. Ben Ervin Devce Musul'e Bernet'in em Sevretinin Rojevi. Va tehdida yok digre. O İsmet Paşa jibervi de em tev hükümeti xu bişevrin biştivi em cardım bicivin şehev dikkatin de le de meclise da Nuner'in milletvekili Mebusen Kürt ser mesele Musul'e pişki disekinin. Em naha mevzedekin hıjde vilayet ve vakti deben sancak dve demede hıjde sancağı hene ev vilayeti şarkiyeti kabul kirin. O rastîjî ev hicde sancakşi de hudude Kürdistan'e o bajarın Kürdistan'e. Divir da sedil çelu heft milletvekili yani mebus sene. Lejvan sedil çelu heft mebusan vakta meclis ve demek kişi var meclisi da parti tünün ve demi meclise da dübendi çeydi ben. Gruba yekemini gruba düyemin dibe.
gruba duyemin Serokê wan Hüseyin Avni Ulaş e. Biburin. Gruba duyemin 63 kesin. Meclise de gelek yemin. Jua 63 kesa tene 16 milletvekili Kürt. Yani milletvekili Kurdu ne müjdi tanrı karın bebeji milletvekili Bajar Kürdistan'ı hatine helbijartın 16 kesin. Yani grubu Kürt de meclisi da tüneye. Bübe berdevoke Kurdan. Le mesela Musul'da evik Hüseyin Avni Ulaş gelek haberdanen balkeşti ki de İsmet Paşa siyaset eden varı leşkeriye da bir cumhuriyetçi bir az bir hürmet ve gudari dikim de dar siyaset eda ne karet işte ki bağ verdi bir. Çık Musul cidesmedi çe. Yusuf Ziya milletvekili Bitlice daha berfireh haberdi de Musul eğer ve coğrafya bekatandın fena cesedi insanı çava böyle du parça ne kare biji Musul civi coğrafya bekatandın evkçi ne Anadolu ne Musul najid be hatta hevokuk evhad be ve öldürülmek istenen Kürdistan'dır. Yani de zapte meclise daha ne de duhazın ki Kürdistan'ı parça bikin. Hem dijivay derdi. Mebuse Kürdadı ben beli. Mebuse Kürdan Yusuf Ziya Bey'di bey. Beli. Mebuse ki Yusuf Ziya ve demi evi katiye da mezrandın. Azadi hatiye da mezrandın. Da azadiye da Merve Diyemine. Beli. Halit Begu Merve Diyemine. Beli. Dve demi ez baverim ki va dijivay derketin gor siyaseta azadiyeye. Desmeda delilek tünne. Ne tahmineyim? Malatava ez naci beli Malatava ez naci. Le asistekidim bibi. Beli kerem ki. Dilozan'da Musul'dan İngiliz'e çi desfukhıstin Türkan devletik desfukhıstin. Beli. Malatava devlet desfukhıstin de milletine bu ve devleti milletek çekir. Beli. Yani Türk'üne bu devleti Türk'a çekir. Her deri millet devleti çekir. Levan devlet çekir. Bir deste ve devleti milletek çekir. Beli. Mali hava kekecan az naha doktor Bayar perseki dikim doktor can tu dizani mijara mena diliser Musul'e berberiya devleta Mustafa Kemalu a Britanya mijara me eve ez beprani tişti vav min bis ya le vek dokümanter hena le rasnat me defrotina Musul'e bu Britanya'da vek mesela zarav diyalekta sorani Mustafa Kemal jiboy ku Kurmancıya Ali Behdinan perverden nebe wiji kiriye nava veka şarteki ku be diyalekta Kurmancı perverde ne kirne jber ku praniya Kürdel Bakure velit bu Kurmancı zanın o Behdinan o Bajar Derdora yani Ali neze Bakur evji bu Kurmancı demek ki embejin perverde zaman dve vareda gelo dokümanteki heye ku jiboy sorani yani mafek Kürdi perverde Kürdici ku bedane brab sorani ve evji veka
يعني مقابل موصل دانا بريطانيا دا بريطانيا تشكي وها دوكمانت هذا قبول كرناوي قالوا لي راساتن اسبر مراغ دكم يعني نظام شو ببيش بله گلک ممنون ما مستحمد راستی بسیاره که گلک و گرنگه بس مبخونیزی که 5000 دکومنت بریتانی ترجمه کردن ترانسلیت کردن نزدیکی چند سال سر کار کرد تشت اگه هو سام ندید یا راستی بس چیه های هنده نوتید های هنده کومنتید های یعنی بشکل که شوازه که نراسته و خوبت بشن مثلا یک کومنتا هنری دوبز نینر بریتانیا البغدا کسی که بیشی مگور که برات مگور که برات مگور که لوی دمی وی اکتبر 1922 آن نامک شاند و نامه دا گوتن وقتی ام مثلا کردا ام بحث حکم ذاتی نگین باشوری ام بحث زمانوانه نگین باشوری اول مصطفی یعنی ترکا پیش راست کردن و ده پیوندی آوان باشتر کرد و ده وکی بیجن هف دیتنین وان آسانی سانه تر لیکن وکی هم بحث حقوق کردان کن هنری دوبز نقطه که دیجی که های کومنت که دیجی که های هر اغنی کسی بیجتن باشنینه یعنی کلتور مسئله کردی گلک بینه تشجیع کردن چونکو اوجی ده موقف بریتانیا زحمت کرد مفاوضات دادا بس من فید از بیجم که هر حاله که پیمان لوزنده موضوع کرده تنت ناف موضوع مثل دای هاتیت بحث کردن هیچ جهه که دینه هاته بحث کردن و او موضوع کرداجی تنت گوده باشوری کرد یعنی وی وقتی جی یعنی نه بریتانیا نه کرده بخوشی راستی مطالبه کریه کل با کوریجی کردن هین اوه هین یعنی تن بحث کرده بو و تعریف کرداجی کرد باشوری بون و اینی وقتی جی داد مسئله ایتار میسل دا بو مثلا موسل دا بو نه مسئله که مستقل بو بس دیسا جابدان بو پسیاراته یعنی ناحیه که جیوه که مگود تزانی بلکو شوازه که نمباشر چینکو انگلیزا هم گرامر سورانی درست کرد گل توفیق وهبی و هم یکمی روزنامه سورانی و کردی هندزان نیامد جلالت بدرخان وان یا درست کری مقداد وان اوان انگلیز ها درست کری و دیسا مدرسه وانجی انگلیز ها درست کرین ادبیات گلک انگلیز ها تشجیع آوی کرد او زمان هاتی ناساندن و که زمان رسمی یکم جار با انگلیز ها ناس کرن یعنی بس کتب زانی اول دولتن او کر تفکیرت کن و پلانتوا گلک دریجند اون چرتنین همو تشتابن بیسن بس بلکو حسابک و ساکر بید کو ترک پتر او ترکا کر بید کو نترسنش مستقبلی کو چین کو ترکا هندزان توفیق رشد آرس آخرین کومنتاوی و کو مثلا مسل حل کری 1925 گوتی من ارد جی نوید من نفت جی نوید بس ام دترسین او کردش بندسته ما و نبن بن دولت که ضعیف و عراقه سالت بیت مشکلا با مدرست بکن وکی نه چه بوی هندزانن وی وقتی او کومنتاوی او انگلیز آجی پراستی هدی وکرن که کرد هم زمانه و هم اوه و هم مثلا سورانتی نقطه کادیشی که راستی مثلا نه هم بهدینان منطقه بهدینان پراستیجی پارچک نبوش پروژه شیخ محمودی جی قد مطالبه لی نکر و دیسا او منطقه از بجن شکلکیان یدی سیاسی ها قوت بس نحیا کلتوری دیسا مارجنا بوتان و شمزینا نه یعنی نه سنترکه بو کلتور و زمان و اوه کردی بس تنه کمپوز یانجی بو سلای حرکه کردی یا به منطقه دا هی بلده بس مدبتن از کومنت که بکم سر او حوالت خوب راستی کردوی وقتی جی مع الاسف حتی بنهاجی یعنی کس بلنگازن
سیاست حتی نه باشه و نکریه هم مثلا لوزان هم مثلا سفرجی دا براستی کردانت زانی انو زانم بلکو شریف پاشای خندان کسک بو کردینیاوی شکسرینه بزدی سات محوی کسایتیشی که دیار بوده دا چینک وقت هیوینه مای کردستانه او خوشی ایتی مای خود کشه این کردانه کرن حتی مری نظام قاهره یا ایتالیا یعنی کرد حتی نه مفهوم و تگهشت نکا گلگا کیر یا دولت بونه یا سیاست در نخستیه وی وقتی یعنی روزنامه جیانوه 1925 تشتاکیت نویسد بجتن بحث میتینکن مسلط کردن و شلوزان حتی مسلط بجتن یعنی ملت که حتی که یه بچیک و که مسیحی و که آشوری و دنگ هبو و شر همی سر ارده که بو نوی کردستانه بس کردا چه دنگ نبو اون معقولی نه چه کردا مطالبه جی نکریه که دنگ هبتن مثلا لوزان و کشا مسلطه دی ساعتش تاکیوه که ویجی پراستی دو ماهی جی چه بو وقت شر داعشه هنزان کنگران نفت نتوایی یا دولت بجدار دجی داعشه دا نه روش آفات دا بو نه باشور نینرت دا بو هندک جاران عراق مهوانه گد برد گلو افده خوب بس گلک او نبو تأثیر اوی نبو و یعنی راستی جی مدبت بشم اگر کردا باش لوزان خواند با دا پتر کنترولا مستقبل خوب کن و تایبتی پیشیا رفراندوم نه جاره کدی وقتی که گلک زحمته و تجربه مصطفی کمالی بیشتر ما کردا حزب نبین کردا لیدر بین سر کردت بین کردا قاید بید میکروفون احمد نوکریه تمام میکروفون نوکریه میکروفون ما مستحمد تمام بله بابو بله ما از دخوازم یعنی به هواکته داوین دا تشکی گریدم هواکته داوین و گو مثلا کرد دیپلماسیا دنیای دا لواز دمینن لواز یعنی ضعیفن گلو یعنی بیان کی کارن و بکن یعنی اویاج چته بلا کو همو دنیا له هم بر کردای یا کرد بخو یعنی لهمبر هفدونه میناکی بدم مثلا لسر کرکوک دما صدام هلوشیا یعنی یعنی که کرکوک کر کنترل خو لجبوی کو پدکه جی نکه هفپار خو تسلیم امریکا کرد مش دکتر کی دحوکی پرسی مگو چما کردال هف نکر و کرکوک تسلیم امریکا کرن به هفرا هفپاری نکرن حواله من دکتر امین عبدالقادر گو حیرا گو کردال هف بکران آنا کردستان گوره آبا کربون یعنی براستی جی یعنی ده هواکا ویا داوین دا تشته اوسا لوازی آوانش چته لوازی چما کرد دیپلوماسا دنیا دا لوازن یعنی سیاست جی علمانک وکو فیزیک وکو ماث وکو ریاضیات و هر وقت که جی براستی جی مؤسسات خواهد های هوا بحث تجربه مصطفی کمالی کرد مصطفی کمالی دولت چه کرد بس مؤسسه جی چه کرد دا ملت کی چه کرد چینکو هندزان ترک نملت بون 1923 47 ملت اف جغرافیان هدا با اول ترکیه بس چه کرد منظومک چه کرد حلاندن معمل چه کرد کمالیزم درست کرد و ترک تاریخ کرومو درست کرد و ترک دل کرومو درست کرد و حلاندن و ملتک درست کرد سقط کردن خوک ید بجنا خو کرجی سقط کردن حتی في دقیقه بس مال باشوری افتشتانه کرد ما ملت هابو ما نیشن هابو ملت هابو یعنی از بحث باشوری کم چونکو باشوری نشنالیزم کردی تجربه کردیش همیا پتر یا پیش کردی و دشمن ماجی ضعیف تر بو پراستیجی نه که ترکا بو دولت که امر و هندوزان سلجوقی و حتی نه 800 سال ایرانی امر و 5000 سال عراق دولت نی نو نابت دولت چه جاراجی
بس ما خلط کرد ما چه کرن ما فرق دولت و حزبه نکرد و نهاجل چه جه دنیای حزب دولتانا چه کن مؤسسات دولت ها چه کن زانینگه دولت ها چه کن عقل دولت چه کن زانینگه دولت چه کن هند زانن بیروکراسی چه کن نه کادرویت حزبا مشکل مزنا باشوری اوه بو وکی هند بیجن گپ یعنی فجوه نزانم کردی چت بجنه ناف برا بنیاتنانا دولته و بنیاتنانا امته بری 20 سالات چه ازدیک ندید بلکو بجت اسنا کردم بس نکرد تو کم ازدیاد بینی ام کرد از بشم کردم بری 50 سالات اگر با آشوریه که باشوری تو نکردی دایان خو کجت یان تا کجت نکه آشوری کردستان تو نشه بیشیه تو کردی قد تو نشه بیشیه تو کردی یعنی تجربه کردستان گلک بریوه بس حتی مثلا کرکوک خوب خوشی وکی دولت هبا وکی مؤسسه هبا وکی پیشمرگه یک با حزبه وانت کرد یعنی که حزبکه و از تأکیدم نه که با هر حزبک جی ویجی با حزب هنزان سر مصلحت اوی چید بتن دیسا از دیجاره کادی جی بیجم تجربت بیجد اما که جاره کادی راستی لازم ام سرنیشن امت کردا شولکین جاره کادی ام سروانتشتا شولکین اوید کردا پتر جمارا مزدنا کردا گهین تا ایک گوشی نه حزبن کلتورا موسیقا زمانه مثلا زانینگه هن تو چی انجعونه بس صد حزب خلکینا گهین ایک حزب خلکی پتر جداد کن ایکو دو یعنی او از بیجم وقتی که زحمته بس هشتا فرصه مای کرد لازمه پراستی جاره کدی سروان تشتا پتر شل کنه و بزانن جهه که وکی دهو که مثلا ناچه بت حزب او بتن پتر لازمه مؤسسه دولت زانینگه بتن تبخوی هاتی زانینگه ها دو که یک باشترین زانینگه هت عراق بود 2010 نه باشترین عراق بود نه چه اوادا نمایه مثلا دیسا مؤسسه ما دیجی هر عینی شکلی محتاج لیدرینه و محتاج وانتشتاینه اوید جمارش همی مسترا کردات گهینه قوت باشوری هر میگاواش با کوریت هات هر وقت ملا مصطفی حتی هش با کوری شروع آوایت هات بله و جاره کو اوجی حزبانت کرد وکی میگوتی لیدریت کرد بله سپاس دکتر مالاتاوا که مراد از باور دکم به آوای ایدی امتنین بر به پیمانا لوزانه یعنی حتی پیمانا لوزانه مافی کرده بدوکی یعنی نه به دکومانتر بجی هنک تشت هبون لی پشتی که دولتا ترکا وک مؤسسه لوزانه تاپیه خو گرد بشونده ایدی آخافتنا کردی جی بو جزا بو او گلو جبوی وی پواجوی را چه دفکری یعنی دویا دوی سردمه دا چه بهاتانا کرن بله از دخوازم چند خالن بویرین کنکرت سر مثلا لوزانه بیشم که گرینگن دوی ام بزانه بین یک جه لوزانه دانا موسیلی هی دی جوینا اولی ده بری کو یعنی دیدی ام بحث کنم دی بیشن جوین دست پیکر ده مها 11-22 ده دی 4 سباتا 1923 ده لهف نکرین چه بو ناوردانه که ناوردانه بله گاوا هم بلگه دوکومنت جوین دنیرن نلهف کرنا که هیا نرسر موسیلیه بله يعني وي وقتي دوكومنت هنا كو يعني مثلا موسلي قوا بريطانيا لسري اصرار بك طبي هيتا تركيا انها يتقاوها بسري خويا كو هما اسمت چبكه بك همي جارات ده همي قوناغيدات ده همي داخواز و گوهرتن و تاويزدان و لهفكرنان ده
بحكومة أنقرة بتايبتي بمصطفى كمال دشيورين طبعا امبالا خدن هي نزي چار اثباته تنوي نقطه لسر قبول كرنا حكومة أنقرة ومصطفى كمال هيتا اسمت إنه نمايا كده ده بريطانيا وطرف دني دوين نمايا ده أشكره قبول دكاكو يعني أو بس جريكن تريتوريال يعني إيه عرض إيه حدوده أو حتى تشتكوا الهاف كرنا رازينك ويا قبول بكن أوجي تشيه تشتي قبول كري أو بوكو يعني حدود روجافا بيوناني راب أو رام ناين سورة مثلا موصلة هبو هاتبو وين نقطيكو موصل وكي برسجريكي وكي مناقشة دنابنا تركيا وبريطانيا دا بمينة بيكو سر موصلة بيلهف كرين پیمانا لوزانه به امضا کرن حکومت هیئت اسمت هی چار ثبات ده به نامه که جی طرف را دی بشه که ام وی داخواسته قبول دکن ام الهف کریه یعنی گاوا جوین بلا بو قرار ایده دیار بو که یعنی لسر مثلا موصله که بی موصل لوزان به امضا کرن موصل بمینه داویه بين تغيير كرن بشترى بيقفتوقو كرن إذا أو حال بو هاتبو الهف كرن ليه تشتكى بو حكومة أنقرة نوربو أشكرا بكا كو بيجا أمي موصلة بي موصل أمي بيماني إمزا بكن çünkü mesela gava İsmet Paşa te Ankara hükümeti rabari rudine pişte darın meclisi manusta Osmanlı baskır le meclisi ser mesela Musil'e gelek yani gava te haberdan ku dibejin yani Britanya kabul nake illa dibeje bey Musil'em ve ev imza bikin berit parlamento hamil dici dert kevin dibejin yani بي موصل نابه يعني حتى موصل حال نكن ام بيماني امزا نكن او حسين او نلاشو قال لك برلمانتري دني اي تركا هلا اي كردا يوسف زيا وقال لك اي ديار بكر اي داري دني هركس جالي حتى جالي مثلا حدود فرنسا وتركيا جي قال لك تشتاده سر مثلا موصل يجي قال لك ارغومنتي كردا هناكو يعني بي موصل بي وان عرض حدود سوريا جيانا كردان نمكن بمشي يعني نكار بالنفس اخو بس شو بالنفس انسان بمنا ما كربشي ياجي وكي كما مستغو تيغو تندبي كنت انسان كي بكي دقت ما كربشي يعني انت مسلم وقتيني طبعا بيشي حكومه انقره مصطفى كمال يكو دكبه بنوان تركا رازي دك يعني بي مسلم تهديدك هيئه بيجيكو اجر ام بي موصل امزا نكن لازم ام بريطانيا ام شر بكن قوات ما شرطنا ام بي موصل امزا بكن تر قبول كنا ما كور جار نجي قبول ناكن تبي قبول ناكن شغل لو ما جي درت كذا مصطفى çünkü مثلا او بيمانك وهات هاتبو قبل درت كذا parlamentoyu سدو نوت كاس دبي تمام برا بي موصل ام بيجن اگر بو برا سدو سي كاس جي دبيجن نا يعني أفرانيا وان كردن قبا حكومة أنقرة مصطفى كمال بطيبتي دبينكو اف بارلمانتو بلا سريوانا دروجي بيشتا قبا امزا بكن بفي بارلمانتوي كارا امزا لوزاني درنكبه لما مجلس فسح دكن دوينا بريدا هالبجارتنا كدنيتينن او بخوا اذا تعين دكن وكي ببن برجمار او كرد حميتين تصفيه كرن حتى تي جوینا دنیا لوزانه دست پیدکه و 24 ده پیمان تی امضا کردن دوی نابره ده هل بجارتن اقدنه تی چه کردن و پارلمانتو یا که نو هیا شخص پشتیوی گاوا پارلمانتو یا نو بی موسیله امضا دکه او تی لوی پارلمانتو یا نو گش مروی مصطفى کمالن يعني يك دوكس تبي اقوى اصرار كتنه جوان بي همه امضا دکن يعني اویا مهمه كدوی يعني هم زانبن يعني اوان هیوی چاقی دابو اما يعني روی وان ندقت کجمره بیجن يعني بخواستن ما يعني بخابينن رأي قشتيا كردا بخابينن ندقوتن نكون ندابون هيش سريدة دابون يعني اللي هفكرني الدنيا هنا
mesela sultan padişahı rakırına padişahı yani yek ji daxwaza Britanya'ya evadin ji yani daxwaza ka Mustafa Kemal bixoye ku duye demê de hatiye kirin ku yani mesela eğer padişahı bimana sistema padişahtiye yani padişah gava be ji ser desteratê bê helanîn diviya yekî dinê Osmanî bibûna yani ne mümkün bu Mustafa Kemal bibe padişah ya jî bibe ew ancak sistema padişahı Irakî Mustafa Kemal kabe bibe serokê ya jî serokkomarê ya jî evê meclisê ya piştre jî Türkiye yek jî yani ev ya jî bi hawî hev kirin bi Britanya re û meseleyek dinê heye mesela xelîfetiyê jî ku Britanya cardin dixwaz xelîfetî bê fesihkirin ji bo ku erdê pîroz ê ku li Hicazê Mekke û Medîne piştre Kudüs ewan dera îde hemî ketibûn bin destê Britanya ewan mesulên dereca yekê yê Brîtanî yani yê wan Ereba li wê derê ewan bixwe de siyaseta wan îdare dikir û siyaset rêd da ber wan gava xelîfetî hat fesihkirin li İstanbulê otomatîkî navenda siyaseta dünya İslamê ket bin hukmê Britanya ewan hemî bi lehvatin hatin kirin ku loma yani Musul hat dan û ewan jî eqwas Mustafa Kemal ser dest girtin û dev ji evê dinê berda Yunana û Ermeniya û Osmanî yani Sultan û evê din berdan îje gava em divê çerçevede binêrin yani ew mesela ku yani hat heta ew min berê jî piçekî behs kir ku yani helbet yani Kurd tabii bê rêxistin bûn amadekariyê wan tune bûn pirê entelektûelê wan ne nav millet de bûn li İstanbulê bûn ya li dervayê welat bûn yani ew hêza ku Kurd karibin bi rexmê sistema navneteweyî ya dünya yani bi rexmê Britanya û Fransiya û İtalya em bêjin heta Rûsa yani Sovyetê çünkü ewan jî piştgiriya Türkiye nû dikir û bi rexmê hikûmeta nû ew quweta wan tune bû yani ew zanîn û ew wan jî tune bû yani tabii şert gelek weçexê dijwar bûn bi rastî yani gava meriv îro rewşa Kurda dide ber xwe yani gava ed fikirim didin ber çavê xwe ku yani 2 sal berê çawa Kerkûk hat teslîm kirin û nîvê Kurdistana Başûr hat teslîm kirin gava Efrîn çawa hat teslîm kirin gava girê spî û ev bajarê Meydînê çawa hat teslîm kirin yani divê em gazina ji Kurdê wê wextê nekin yani Kurdê wê wextê yani tenê bûn bê piştgirî bûn sistema dünyayê li hemberî wan bû lê îro Kurda Kerkûk petrola enerjî a Kerkûkê petrola yani li Kurdistana Sûriyê hemî di destê wan Kurda de bû Firat destê Kurda de bû Sedda Firatê jî destê Kurda de bû a ku enerjî û heyatê dide Sûriyê yani enerjî û heyata ku dida Sûriyê û dida Iraqê hemî hêzên yani quwetên milletbûnê dewlet avakirinê yê stratejîk bûn eger Kurda ew destkeftiyên stratejîk biparastana û piştre jî di nav xwe de her perçeyek mewqifê neteweyî de bi pêşmergeyê xwe û bi hikûmeta xwe û bi parlamentoya xwe û bi sîstemên xwe yên mehellî yekbûyî bûna yani di mewqifê neteweyî de nabêjin bira partiyek bin fikrê cuda hene partiyê cuda hene gelek xweşe gelek baş e lazim e hebe lê di sistema evê de kotedê em dibêjin Mustafa Kemal wiha kir û wiha kir wiha kir demek Kurd e lê Kurda ev nekir gava ev nekirin mesela berî ku Kerkûk û nîvê Başûr here konferansek petrolê hebû tê bîra min Putin gava derket got Kurdistana Başûr îro biye müttefikekî stratejîk yani roleka stratejîk li ser rûyê erdê dida Kurda çima çünkü yani devereka gelek mühim de çavkaniyên petrolê û avê û yê enerjiyê û yê erdên herî baş yê mühim ketibûn destê Kurda û hêzeka wana xurt yani hem wek pêşmergeyek gelek xurtê mezin hebû hem rojava hêzeka gelek xurt hebû eger Kurda li her du aliya hev bigirtana û em bêjin weka mîsal li Başûr û Rojava
Kim masit bejin ittifaka ka leşkeri de navbera wan da hebuna bigotana dünyayê de li vê herêmê kî hücumê aliyekî ji me bike em ê êdinê jî bi hev re em ê şerê wan bikin. Yani yek hücumê rojava bike em başûr û وەک میناکە کۆبانێ تو دixwazî bibêjî mesela کۆبانê Hele bu numuneye سینەرژیکی çêkir yani ew ê quweta ku hebû wer kir ku yani Obama mecbur ma yani guh bide daxwazê Kurda. Li berê wê jî were bu gava ev tifakek eskerî hebûna bigotana yani kî hücumî başûr bike em ê bi hev re li wan xin, kî hücumî rojava bike em ê bi hev re li wan xin û vê ewa enerjiyê vê van îmkana bi hev re bigîştin bigandana potansiyeleka bi hev re ku di siyaseta avakirina dewletê xwe de bira qeheriyek di çerçeva dewletê de bira hududê navnetewê neguheriyana lê yani karbûn vê ew kira îje ev strateji yani bîr û baweriya stratejîk ya neteweyî gava tune be di navbêna salekê 2 sala de yani tevî ku imkan birastî newek ê Kurdê wexta Lozanê ya jî Sewrî bûn. Îro Kurd ne tenê bûn heta derî em bêjin Kurd wan bixwe wan destkeftiyên xwe here mezinê stratejîk pêşkeş kirin ji destê xwe derxistin mixabe. Yani divê derê em vê bifikirin yani. El hep bêl hevkirina xwe sakin. Belê mala tava be kek Osman ez dixwazim êdî tu peymanê ku Lozanê yani nav devletî yani em bêjin gav bi gav çawa vê Lozanê Mustafa Kemal bi dinyayê bi peymana da rûniştandin. Ti ser wî hinekî ji me ra bibêjî ji xwe êdî em ber bi evê da tênin keremke peymanên dawîn ê navnetewî ku tedê destê wî yê Lozanê xurt kirin. Wek mesela Rûs, wek mesela êdina yani vana ser vana tê çi bibêjî. Na piştî peymana Lozanekê hat imzekirin problemê hududê Türkiye'yi hat holê. Yani ev problemê hududê Türkiye belli gor misak-ı milli sonda netevî gerçi diyar bu ama jüve katiyan. Yani Mustafa Kemal gerçi Türkiye devlet her daim Kurdan sucdar dike devin devlete parça dikin. Vün velatı ve devlete parça dikin ne usaye em duhazı velatı xo beginin hevdin ne parça bikin. Yani velatê Kurda parça kirine belê. Ve velatê Kurda jî parça kirin. Velatê boy xwe qebûl kirin ew jî parça kirin. Belê. Yani misak-ı milli wan bi xwe parça kir. Ji holê rakirin. Ser vay işte misak-ı milli ki rabû ser hududên Türkiye coğrafyak nö derket holê. Türkiye derket. Binavê Türkan coğrafyak çêkirin berberiya me Kurdan û devletê Türkiye di sê xalan da derket ortê. Yek coğrafya me. Coğrafya me parça kirin kısmekî wî destan ser. û navê wî kirin bi navê xwe gotin va ameye. Va ihtilafek gelek bingehiye û gelek giringe. Velatê me ji dest me hatiye girtin. İhtilafa duyemîn ev coğrafyak ji dest me hatiye girtin. Velatê me tarîxek nivîsîn lê tarixa wan û tarixa coğrafya me hev dû nagire. Ev îcar çîrokên nû derxistin. Him derheq me, him derheq xwe. Çîroka wan dîroka ew kê jî nagire. Anadolu'ya jî nagire. Ji ber wî ihtilafa me duyemîn li ser tarîxê ye. İhtilafa me sêyemîn
ev peşe roje da roj be roj gav gavte hemberi me ihtilafa me demografiye. Em jivelatê xwe da jiyana me nexwastin berdevam bibe. İskan kanuni derxistin, erişi sermekirin, jenosit çekirin, gelek tişti bu yerin mezin sermede hat ciriya ki em jivi demografiya me jivi coğrafyayı derkeve. Ben her ihtilafana fiili ne bu hukuki fiili çekirin le hukuki tev ciranın huynuhu peyman çekirin. Mesela biz YK'da tev Fransızan peymanek çekiribun ev peymana Lozan'da hat dubarekirin. Biz tu şeşanda tev Irak'ı peymanek çekirin حدود me servi hududi her du ali xudi kijan mafanın ev diyar kirin hududi İran'ı kasr-ı şirin kabul kirin ev 1639 verva ciye xu girti bu yani coğrafya me velat devleteki nü u gor navevi devleti milleti ki nöt derxistin holi wan binave me u hakkın me dest xu xistunu idare kirin. Na kek Murat tiştek balkeşko eji ve kanaati da me em nikarin boy iro ev kesin daha ki jiyan wan sujdar bikin. Ev tişteki pır akli nene. Naci hemen Sucevan yani. sucevan tu ne bu hebu kemasyon tu ne bu hebu hatayvan tu ne bu hebu le em nikan iro de jiyanak emtedane gişti ki bikin üstiye var. Ev tişteki adilini. Ricar le em dizanın ki min despek edajigo Kürde berrexistini Mustafa Kemal Buan gelek listiye. Gelek binavevan telgraf şandine Lozane binavevan name şandine Lozane o em defkirin ev navana rast hene le de Kürdistan'e da ev navana deshelatını. Dö Dersim'de Şükrü. Şükrü ki şivane, gavane, ağaya, ağanı ne belliye. Ya aşırı dö seroke sendika hamala. Kürdistan'da hamal tu ne bu? Sanayi tu ne bu ki hamali hebe. Ticaret tu ne bu hamali heye. Yani herkes hamaliye hudikir. Yani ve serdem daji Kürt vak henaji rexistin ligora xo yani riye cihane da vak tejigo henaji kavmeki vaka Kürt be devlet ser riye cihane tuneye u ve havaji em peşi xo bibejin em jinha yani vazife xo em bejin hale Kürday iroji disaji kem teditini espasyat dikim naha duxwazim Kek bayar tişteki gelek balkeşkot go siyasetçi fena fizike fena kimya ilme. Beli. Şuhazı jinha ve peyva vira devam bikim mara ta vada tekir bi. Beli. Ilmem ne zanın hin pır astengin veçeydi ben. Gerek emmi ilmi biz servi ilmi şuhud xwa mejib pır seri xuda wisa hazır kiribu doktor bayar az duxwazim bibêjim ku yani tu pisporê vê qadeyî û divî warê da yani êdî divê Kurd
استراتژیا وانا جبو دیپلوماسیا ناونتوی وک یعنی سیستم چوا بیناوا کرنه یعنی دور هاتیه و دوره یعنی امنها مثلا مگو د دوره سوره دا د پیمانا لوزانه دا تم نحقیل کرده هات کرنه کرد هات خاپاندنه گلو yani edi yani mesela li Başur li Rojava hinek desthilatdarî ketiye destê Kurda gelo win wek pisporê vê qadê win ji Kurdara çi pêş niyaz dikin ji bo ku Kurd êdî wek peymana Lozanê neheqî û ew neyê serê wan win çi pêş niyaz dikin lazim e Kurd استراتژیکی چوا باجون کرم کن ام گوداری وب کن بله زور سپاس ماموستا زور سپاس بو کومنتید هر دو حوال المجی ماموستا امبرس راستی است بیجم نها هم روجاوا هم باشور تنه دو پلتفورمن کو کردا 100 سالا شر کرد کو افتشتب دست خوب اینان تنه دو پلتفورمن راستی کرد کی جه دنیای هبتن و هر دو پلتفرما بپارزتن یعنی وکو ما مستاد اسماعیل بشکچی گوتی خرابترین حکم کردا بو کردا باشترین دموکراسیا ترک عرب فارسا یعنی اول وکید بیشن توید سروی قایده کرشولکن دو کرد پراستیجی لازم تشتک هبتن کو وکی همی دنیای هین کود بجنه interested نتوایی اون اوید گریدای پولاتی و گریدای امتی و گریدای ملتی که و کو امروی 7000 سال 5000 سال بلا 3000 سال بد مثلا PKK پارتی یکیتیش همی حزباش همی شخصا که ونتره الویره بود الویره مین انتواجی او خطه سور وکید بیشن ناچه بد بینه در باز کردن و که خر ملت اکا دو نابین اسرائیلی اک بیجتن حکم اسرائیلی نمینتن چه جه دنیای بس تو گلک کرداده بینیم هزارن ملاینت کرداده بینی بلکه کردت نکه گلک قوت البغدای ود بیجم دنگ کردای چوی حول دنگ کردستانش ناف ببنن وند اروپای از گلک جارت هاتم کنفرانس دا حیات خواست نبویم حزبیک بس برکو من کومنت اکا پوزیتیو سر هرمت کرد وکی دشمن کار مرو ناست کردن امریکا بوم 2008 تگود با حکمت کردستان مثلا بو مسیحی ها باشه یا ازدیا وکی کافره کی هر کردا وکی کافره کی مرو ناست کرد و اوت کرد و یعنی اول شکلی که گشتی بو همین ملا بس شکلی دی بو سر کردن کردا و بو حزب و سیاست کردا دستوان دانه ها راستیجی وید بس عرد کردا ارزان دستیجه بردن و بچی که این کردا اوید وکی گلا وکی نرگیزا دای بابت و خوداند کن و دنف و او بند دنف کشتن ببران بر دویدم بزانن که بو چیت مهمم بو امریکا باشه راست امریکا راست نابته حوالا ما بس دید ام بزانین کنگی و چه وقت و چند شول امریکا ما دو وقتی تین ام جی بجینی ام دویدشتی بو اکیم بس دید قیدا افتشتاجی مشهود بیتن مثلا از من روجاوا مثلا روجاوا بری رقای کردا چه تشتویا با داشت بشته امریکای مثلا باشور کردستان هگر پیشمرگه نباب هیچ شکلی که موصل حکمت شیعه نه چیا موصل بستینه ما داعش گوهارد به همی گرنتیک به هر پیمانک زمانکش امریکا ما داعشک را کرد که دشمنا همی دنیای بو ما داعشک شیعه اینا بجن حشد شعبی که پشتوانی همی دنیای هی ما حدود گل عراق نبون ما حدود گل عراق چه کرن مثلا هیوا 2016 وی وقتی امریکا تا حوله فرانسه تا حوله همی دنیا تا حوله وی وقتی مس حدود جید گل عراق نبون وی وقتی بد امته گهش بان چند شولب ما چون که مثلا اخلاقیات سیاست
سیاست نه به اخلاقیه بس نه اخلاق جی سیاست حقیقت واقع مارکت وکی مگوتی بالفعل وی چند شولته هیا تا چند شول بی هیا براستی نه منظم دولت منظمت خیری نینن اخینا کردو عرد کرداجی که بلاش نینه گودوان سالا دا براستی هم باشوری جی هم روش آواجی او عرد چتن پترش وی عردی او 100 سالت بوری دا چوی نه او تعریب الشنگار زمار کرکوک تکرن تو وقت صدامی داد چه نبویه افرین هندزانش خوچو حتی گریس پیچو مثل نقطه که دیگ کرد کم براستی کرد بداوی دماتن داوی هوا که داوی نش بگیرم بله گله کردی مدبت از بیشم لازمه کرد بزانن دولت بون وکی من جاردیجی گوتی که نتن علمه بلکو چیه جی اوان حسابا خود کن اردوغان تشتا گوت وقت بری رفراندومه گوت یاش بارزانی و همه بزد اکتبر چه بد نه 10 سال داویا اکتبری 10 سال داویا 2017 جی او ده حقیقه دادن و پراستی جی و سایه پراستی جی سر رفراندومه بو 20 سال دیجی اوان دولتا یه دانه که چه برانبر چیه چه بد نقطه همیه دانه اوه دولتینیه نه سیاست افرو چیه صباحی یعنی یا دی تو دی وکی اجنبیت بجن یا روزانه راستی من درش کرد هر سپاس مالا تاوا گلک مالا و کک مراد هوا که داوین بگرن اندک ما دمامه کرم که کک مراد بلکی دو هوا دو سه فکتای بله بیجن خواهدم که فکتا بزانین بله یعنی مثلا موسیل پشتی پیمانا موسیل ما بله ماده که جده هست بیجه حتی نهمه ها اگر انگلیز و ترکال هف نکر مشتله برای بچه جمعیت اقوام پشتی چند محل استانبول کنفرانس کرم هف ناکن پشتی هف ناکن تسلیمی جمعیت اقوام دکن جمعیت اقوام سه کسا یکی بلچیکی یکی هنگاری ماجاری و یکی سویدی هیتا که چه دکن امانا دارن هم حکومت ها دبینن یا استانبولی و بریتانیا و عراقی هم جیتشی موسیله لیکولینی خود کن به مزنه کرداره بد اورا دجوین پشترته ودگر راپوره که آماده دکن دوی راپوره ده هیت دبیجه اگر ام اساس ارقی خو بسپرینه لموسیله دوی کردستان که سربخواه ده آواکرین حقی کردایه لی روشا ایرو ده دوی اف نیکرین یا باشه به شرطی که بریتانیا مانداتریا عراقی بکه او حق زمان و کلتور و بجن اوا کردا به ناسکرین به شرطی چرچوا عراقی ده بمینه یعنی اولا طبعی بخواز بریتانیا نه او هی وقتی جو کواند که تشتی دکتر بحث کرد که یعنی المنطقه سلیمانیه المنطقه سوران مثلا زمان و کووار او تجی اوی جمعیت اقوام او شرط دانی بو اوانا بده کرده بوی شرطی به مانداتری بوی مانداتری پشت را تشتک لهمبری دان ترکا گوتن که پترولا موسیل سدی 25 هنک دبیجن سدی ده برای اشترکا را به یعنی لهمبری که موسیل وی آوای هات ترکرین پشتری چند سالا او جیجبو که نمشیا اوی مافی خوی پترول ترکیه به 100,000 سترلین بریتانی فروت بریتانیا یعنی وی حقی خوشی فروتو تو حق کی تو ایدای که ترکا نما بله سپاس مالا سپاس دکتر وای اویجی بلگنامه وی نشانده مالا و دکتر اصلیه اصلیه بله اوکی وقتی بریتانیا وسا بله فروت نه بلگاکو فروت نه اوی بله لوزانه اصلی لوزان ها بله مالی آوا دکتر جان ناشی کک عثمان دمام هندک ما تو هفو کن داوین بچن هفو که تو او که سر ملیته بداوی بکه کرم که ولی هوا که داوی اوه
em gerek dîroka xwe baş bizanin. Belê. Eger em dîrokê nezanin pêşe roja xwe nikarin tayin bikin. Belê. Ez li vir tiştekî bibêjim çi qas heqê xwe heye nizanim xanima min got bibêjin ki Belê. Belê. win tim tiştê diho xeber didin. Ha. Sibe em çi bikin? Ha. Aynı wisa. Hoş gotiye ha. Ez ê İcazı- na ev jî wazîfa me bebra. Ez jî. İcab Ev min peyama got ez bibêjim. Rast e em tim Belê. tiştê diho xeber didin. Belê. Belê. Zanînê me jî hinek Belê. kêmin lê em Belê. tim wisa xeber. Em boy pêşe rojê jî xeber didin. Ha. İro Ve- bijare me ebu car kidine bername kidine beş esira bername ke meşgul peşe roje jî çekin em soz Ve- dedin evi Belê. Boy pêşe rojê jî gerek van qonaxana ben zanîn. Belê. Eger van qonaxana van xalana em nezanin boy pêşe rojê jî gotinê me namînin. Spas Le- mala ez- ta mala hanıma teş ya Gelek Belê. spas. Lê mijara me gelek fere bû. Zemanê Belê. me jî teng bû em sê Belê. kes bûn. Belê. Ez jî Yani Heh. ji me yekî tek yekî jî xeber bidana îro 2 saata daha zêde tişt dikariya bibêje. Rast dibêjî lê wek ew danu sendin jî feyda wî pir zêde bû me hinek tişta Mutlaka. bevra par vekir Mutlak. ji bo peyva dawîn ez jî dixwazim ya bibêjim di serî de min got giringiya dîrokê giringiya ders jêgirtina wî pir giring e îro bernama me ser vê away bû em karin çi dersê ji demê borî mesela di serî de min got ku bi rastî jî milleta Kurd yani ji ber ku awa dersê ji dîroka xwe nagire yani li hember hevdû yekrêzî çê nake loma ku her tim derdê me di wextê Sewrê da çibiye Lozanê da çibiye îro jî heman tişte ez dixwazim bi anekdotekî ewa xwe biqedînim li Dihokê li zanîngeha Dihokê em û mêvanê zanîngehê bûn belkî Doktor Bayar jî li wê bû profesorkî Amerîka got wek pêşniyaza wî kir got yanî mesela biz heb dewletê Ereban e bira di dewletê Kurda jî got neraqibê hevdûne got win ji hev re piştgir bin alî hevdû bikin desthilatariya Rojava ya Başûr alîkariya hevdû bikin bi rastî jî êdî Kurd ihtiyaciya wan bi stratejîkî netewî heye bi dîplomasîkî zanista dîplomasiyê fêrbûnê heye êdî mala Doktor Bayar ava zanayê weka wî rêberê me hene ez hêvî dikim ew xwendekarê wî belê عفو ببورن از خدمتکاری و من estağfurullah yani xwendekarê teyê ku tu wan bigîjînî ez hêvî dikim stratejîkî netewî millî çê bibe û Kurd ewa xwe çê bikin vê ewa bernamê min gelek tişt ji we hîn kirin ez mêze dikim kesê pirsê nekiriye yani ez dibim êdî şeva we bimîne xweş we gelek ket da win beşdar bûn 2 saet zêdetir we beşdarê bernamê bûn we derd û kulê me got ji bo tiştê ku em ders jê derxin we îşaretê bi wan xalê ku berê hatibûn kêmanî bûn we îşaretê wan kir ez hêvî dikim me û beşdarê me ji vê gelek sûd girtin û bi xatirê we mala we ava ku we temaşe kir